Alpha Mizo Production YouTube channel en tu le ngai thatu te chibai vek kule December ni som thum sang ni som ni panga ania pathian thruaina le venna ompuina kan changa sang ni som ni panga chu kan lo mang zo le trep to ani tareng maya pathian min thruaina lom thu kan soya kum thar te dam te in pathian thruaina in kan chuang kai ngei tura kan ngaya kum thar lim taka in huwa theinan du sakna kan hlan chewani Khovelin sang ni som ni paruk lo her chuak tura hian indona nasa jok aron chuak don nge heng buaina Khovela indona sang le in hirang ho na thleng mek te hi chinfel ani don ti chu an thlir thup ani bermaya Russia le Ukraine buaina kalmeka Trump chuan buaina chinfel nge atumru hlemaya heti lai hian Russia lam chuan Ukrainian kan president omna achen na aron beitumin drone engemo satin an ron beya heng drone te hi kan lo kat tha an tia hei hian Donald Trump atithin urhle ni China point Taiwan arun na turatana ain buat sai na nung bernia ngai thei turin military drill anei mup maya hei hian khovel ngai ven a hlo hle ani abultan nan Mizoram Home Minister thu cha ngai tha ang Mizoram mi puite le zo na thak rampo na omzong zong te Christmas le kum thar chibai ka bu ka cheu kum sang ni som ni panga Christmas chu Mizoram mi puiten boruak ral muang tak noya lim takin kan lo mang liam ta thanem ngai taka tong trai thin ko hran mi puite veng tina zan khwa duty thin lo mai po rang le dan ken ko tu police le excise force te thorim na wang ania mi puiten thu kan oi tlan wang po ni heng te wang hian mitin te chunga lom thu ka soya tuna hian kum sang ni som ni paruk kum thar lom turin kanin buat sai le me kani ni kum lama khan dan tlo chanin hal pu le hal moi hal lo turin kanin nge na mitam zokin kan zom thle a lom thu ka soi hal pu le hal moi hal hi anuamin alhim om le maya han in khap le tilo tura han in ngen te po a hre om khop mai ma se dam lo le mi chak lo zok te hian hal pu ari le hal moi khu te hi an mang an phae maya hei wang chau po hian in sum ram turin mitin te kan ngen le ni mizo te chu tran pui ngai te tran pui thin khongai thak te khongai thin thap hang te thamuan thin lusun te po tlaivara tor pui thin nam kan ni kha kan zo nun zemoi kha lan chuatir thar leila hal pu le hal moi mangin tu ma thabarin isiam lawang u nu le pa thalai le nau pangza tak chungin hengen na hi ka han siamani kumsang hi som ni paruk kum tharatan mitin chibai kabuka du sakna sang ber ka hlane ti in thu cha Mizoram mi puite le zo na thak rang te tan aron siamani vaireng te police check gate duty ten tukin jing dar ni vel khan asamatanga Mizoram alutum lir thei pakhatan endika tangin Royal Stag Whiskey puitling za somni McDowell number 1 ram puitling somsari pahni le chan ve zanga somsari paruk anmana anei tuapu Sunil Kumar kumsam thum pariat Bihar Visali district lamme tuna Assam Kachar districta chengmek nia in soichu anman ngalani zunei tuapu hi MLP Act mangin vaireng te police station a thubuai siam sakani Excise and Narcotic Commissioner pu zet lal mangai hovin nimina department na tho thirlet na hun neya kumsang ni som ni pangachunga zu le rui hlo an man dan te thir hawania rakzu litar singruk sang kwa zakwa somriat pathum manania zubil lai tin noi khat sing thum sangriat zanga somriat pariat baka IMFL BR FML BDC baka sozu avain sing ni sangruk zakwa somni pahni le point pakwa pahni pangamanania doidim kezi jani somsari pariat le point pakwa pali le zusiam na bungbel sang ni zakwa pahni man ani bok rui hlo zinga methamphetamine kezi jani somkwa pariat le point pakwa pasari pathum baka alprazolam tablet singthum sangli zathum te heroin kezi somli panga point pathum pakhat pariat kanza kezi jani somni paruk point paruk bial pasari te nitrozepam tablet
sangkwa zali somni pakwa crystal met kg somli pariat point bial paruk pakhatte ramadol tablet sangruk zathum somkwa baka dam doi dang engemo zatan man bokani hemi kai noya hian dan bo chia mi sang sari zathum som pathum man ni in lir theiza somni paruk man ani bok September tha atanga Mizoram sarkarin operation Jericho mingchoya rui hlo do na bei puya tha ka wangin Mizoram roi hlo lo lut atlem pha leti department ho tu te chuan an soi bokani Bangladesh mai che prime minister masaber ni tura kumsang khat zakwa somkwa pokhata thantlin Khalida Zia kumsomriat mi chu voin thole ni khan hunrei tak nat natuara om to nuwa aboral athi thu hi adin pui party Bangladesh Nationalist Party BNP chuanan puanga a enkol tu Dr. te soidanin thin runa zun thlum le lung le om lam natna alo nei to ani Khalida Zia hi kumsang hi parukatang khan thunei na chel to lo ma se ama le a party BNP chuan mi pui thlop tu an langa hle a kumsang hi som ni panga tirlam khan thali chung London in enkolin athanga hemi nu hian Bangladesh a kirle ani in el na le thunei na in chu na Khalida I chanchin soirualin akhing puilian tak sai khasina ming alo lang lo thailo mai chepa mi thunei na in chu hi the battling begam in beina ti hialin an ming thanga kumtam tak chung Bangladesh politics an thununa ni sangkha zakwa somriat pakhata apasal president Ziaur Rahman tha ani nuin politics sa aluta sangkha zakwa somkwa pakhata Bangladesh zalen na nuaya in than masabera hasina ne in prime minister masabera ni sangni pakhat tam ni na atan thantin le ani le a sangni som pariata ei ruwa pu na wangin lungina khungania annuwa arisel na wangin in lama ren house arrest ani le a kumin August tha hasina sarkar atluk nu khan zalen na pe kani politics sa Bangladesh din mun nikum sangni somni pali August tha a zirlai nau pangte tho ho na wanga Sheikh Hasina an pai thak nu khan Nobel Prize dong tu Muhammad Yanu Sachuan ram hi ayan kol zui ta a kumin November tha khan Hasina chu a lo lain thi tura remna death sentence pek aloni to bokani tuna hian nakum February tha in than puilawam tura BNP hi chak tura rin kai beran nia Khalida Zia fapa Tariq Rahman kumsamrukpo kumsom pasari zat mundanga atlan bo nuin kar masakhan Bangladesh sa alokira Prime Minister ni thei tura rin kai ber ani mek ani achan chin tirlam Khalida hi nuzak zum le afapa pahni enkol chau ngai tu ami ni in nan soi thina ma se kumsang khajakwa somriat pakhata sipaiten apasal president Ziaur Rahman antha nu khan politics sa alut veta ani apasal din BNP party a huai tu nin Bangladesh chu rethei na le mason na lama atnu fual na tanga lak chu atung tata kumsang khajakwa somkwa khan akhing pui Sheikh Hasina nen thok dunin sipai thunei na hnuaya ram hruai tu ersataro relna thianan mipuya norna anlo hruai to ani the battle begins an tho ho na chuana dai rei lo hle anin ngei lo ema wangin the battle begins nu hausa in beita tin an ming thang zui ta a Khalida I chu nu polite le in chai thiam tak tongkam uluk tak ni ma se a party le akhing pui te laka chuan leader lu le tom du mi alo ani thung Hasina ero chu tong tlang le lu tak ani thung mason na le tharum tho na kumsa ka zakwa somkwa pakhata in thana khan avoi khatnan mai che prime minister ania ram hruai tu thunei na chu president kuta om thin kha prime minister kuta om turin asiam danglama zirna po athon ni tura adwan baka on lama tanga sum don na foreign investment tan mun ahong bokani ma se atram ni na sang ni pakhata tanga sang ni parukero chu ei ruwa pu na le sa khominga fir fiak te wangin aming acheta le a kum sang ni palia Hasina tha tuma bom manga be na thlenga po Khalida sarkar hi mo phur tulian bera pu
an nita ani lung in le zalen na kum sang hi som pariat khan ei ruwa pu na wangin lung ina khung ania annuwa atrisel na wangin in lama hren hausare sani le a Bangladesh ram hi re theile tuiliana wanga har satna tok phone ma se heng khwai tu pahni te in rem lo na hian ram economic mason na ati thuan op fo thina ni kum sang hi som ni pali August tha a Hasina sarkara tu nu khan zalen na pe kania ti chuan kumin sang hi som ni panga tirlam khan Supreme Court chuan ei ruwa an pu na zong songa afa panen hian thiam an chan tir le ta ni voin December ni som thum sang hi som ni panga chanchin thar bera Bangladesh sarkar chuan India an palai lian High Commissioner M Riaz Hamidullah chu New Delhi atangin Dhaka a kokir thuta India le Bangladesh inkar achiate mawangin ngai dan lakhom consultation tura ko ani kar ni kalta chung khan ram pani inkara hian lungni lona tam tak achuakani India chuan Bangladesh sa khotlem jok minorities abikin Hindu te chunga tharum thona thleng mek chu andu lo hle a Dipu Chandra Das Hindu thalai mimen singa blasphemy an sa kho soi chia puin mi puin an chil hluma wang khan India athin rim hle a human rights group te soidanin kumin June tha atanga December chung khan Hindu te beina voisom sari pakhat zet athleng to ani India a po hemi du lo na lung oi lo na satak kan lan tira New Delhi Bangladesh High Commission kota protest an nei hialani boruak achiate mawangin India chuan Bangladesh an visa service tam tak ati top lai lo kani Chittagonga India visa center te chu khari ania hei hian Bangladesh mi pui India damdoi lama in enkol medical treatment tum te tan har satna na satak athen me kani Bangladesh lampoin Siliguri an visa center te an khar ve bokani December ni som pariat khan Bangladesh student ruai tu Sharif Osman Hadi chu tha ania Bangladesh police te chuan athat tu nia an riat te chu India ram Meghalaya chunga an plan chiati en nan puwa India Meghalaya police te ro chuan he pu na hi dot ani thule an ram chunga tu ma ral tlan an lu lo thuan soi ve thungani Prime Minister Louis Sheikh Hasina India ala omreng hi Bangladesh interim government Mohammed Yunus kai ruai tan chuan thillom omlo takania Bangladesh chuan Hasina hi extradition mani rama ruai kirle na dan manga pele turin India aphuta Hasina hi tual tha na le chual na ranga Bangladesh court in thiam lo achan tir to ani Bangladesh hian February ni som pani sang ni som ni parukhian in than pui general election nei ani dona chumi ma chuan Bangladesh boruak athalo hle a India le Bangladesh red sum don na po nasat takin atla hiama za pathum point pariat GDP growth atlak thak pha ani Mizoram le Bangladesh ram ri kilometer za thum som pariat zeta thui chuan tun nai thil thleng wangin ngai event a hlo thar hle a India sarkar chuan Mizorama Bangladesh ram ri naya hian army base lian tak din atum meka chicken neck Siliguri corridor ven himna ti chak tur le mar chak bial himna atana hem halak na hinei ani Longtai district magistrate chuan December tha chung khan Bangladesh le Myanmar ne na in rina entry point te khar turin thupek achua hei hi hrileng mek tui hri le ko thalo hrileng laka in ven nan le boruak thalo laka ramri ven himnan ani Mizoram sarkar chuan rui hlo to ruk donan operation Jericho wa kalpui meka Bangladesh le Myanmar ram ria tanga rui hlo lo lu na lai te ven himani ram pani inkara chiata wang hian sum don na ati khai lak na sa le a Bangladesh interim government chuan Tegamuk Land Port Rangamati bial Mizoram nena in rina bulvel chu sum sen tamlutuk wanga khar antum thuan puanga hei hian Mizoram nena sum don na kong border threat tur ati buai hle theiani India in Bangladesh an visa center te akhari awangin Mizoram kaltanga Bangladesh atanga lo lut tur tele ram pani inkara
jin vai vak te tan har sat na lian tak a mek ani mar chak bial boruak ti buai tu ber pakhat chu Assam Chief Minister thu chua hi ni Assam Chief Minister Himanta chuan Bangladesh huai tu then khatin India mar chak hi kan rama kan telang tia an soi chu na sat tak a soi selin na nola Assam ram ria Bangladesh atanga lo lut illegal migrant an tam lu tu kani chuan mar chak mi te identity abo vek thei ti asoya hei hian mar chak state dang te po atiral khel hle ni Bangladesh ne na kan inkar achia ta wang hian India chuan Bangladesh paltang lova mar chak thlen na kong alternative road angai poimo tharani situe port Myanmar Mizoram Zorin Puithleng Kaltur Kaladan Multimodal Transit Transport Project hi man mo takazo tumania hei hian Bangladesh paltang ngai lova Mizoram le Kolkata inzom na asiam donani Mizoram tan chuan Bangladesh ne na kan inkar boruak hi threat sum don na le refugee ral tlan chungchanga apoimo hle a Bangladesh sa February sang ni som hi paruk in than puilawam tur hian Mizoram ram ria boruak thar aron thlen le thlen lo chu thi thlai reng ngai ani awangin India sarkarin angai poimo hle a thi thlai uluk hle ni India le Bangladesh inkar boruak hian Mizoram le ache vel mar chak biala rui lo to ru drug trafficking konga ngong lian tak anei meka thil thleng thar le poimo deuh deuh chu hetiang hi ni Mizoram sarkar le tlomngai pol YMA chuan rui lo donan operation Jericho an kalpui meka he operation hi kumin December tha khan March sang hi som hi paruk thleng turin an pot se ani Mizoram Home Minister Puke Sabdanga Soidanin he operation awang hian rui lo man asang hle a chu chuan rui lo yang nar takan mu tur atlem ti alantirani ati Bangladesh le India inkar boruak achiata ramria ven himna akhauta ka wangin rui lo to rutu ten an kalna kongan thak meka Mizoram Myanmar ri ven himna akhauta ka wangin rui lo tam tak chu Manipur paltlanga tollu antum mek ti intelligence lam report atanga fiatani longtlai le Siaha district te chu alternative road rui lo to rukna kongdanga tanan mangthiam hle a longtlaya Central Yanglai Association CYLA le Siaha a mara hiut liapi MTP te po sarkarin film khur turin na cha mekani Gujarat Myanmar ling methamphetamine siamna atana poimo pseudo ephedrine le caffeine te chu Gujarat atangin Mizoram paltangin Myanmar a tolchua ania Myanmar a met rui lo siamani nuwa Mizoram paltang bokin India a tollu le ani thinani hawala transaction he rui lo tol rukna hian hawala sumdik lo takathon kwal na manga cheng vaibel chetam tak thon kwal ani ti mu chua ani ramri border ven himna le inrem lo na India le Bangladesh inkar boruak hian ramria joint border management tho hona ati boy le a Bangladesh sa sarkar inthak le boruak thalo hian ramria dan lova thil ti ati pungzual sau thina coordination tho hona aum lo hian rui lo to rutu ten hun tha a an mang thina ni arms smuggling rui lo chau ni lo ral thuam to ru arms smuggling thlengin mar chakram ria hian aron pung hluayang ti sarkar chuan a hlau thong hle ni US President Donald Trump chuan Russia President Vladimir Putin a chen na chu Ukraine drone ten bei an tum thu a soya he thil thlenga wang hian a thin rim hle ti a soi bok he ti lai hian Ukraine lam chuan he pu na hi dot ani thu soin an lo phathung ani to tan ni khan Trump chuan Putin anen anin biak na Ukraine drone rual ten Putin a chen na in pakhat bei an tum thu Putin an a hril ti a soya Trump chuan Putin an jingma taka min ron thrila bei ani thu a soi he thil hi a thalo hle a ka thinarim hle ni ate Trump chuan he bei na hi a thleng lo pal thei ti ero apoma alo thleng lo ani point ala thleng thei ti in a soi tel bok Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan December ni som hi pariat le ni som hi pakozan khan Ukraine chuan drone som kwale pakhat jet mangin Moscow thanglam Novgorod biala Putin a chen na in bei antum ti asoya
ma se Russia sipaiten an lo kap thavek ti asoi Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan hepu na hi Russia dot soile pek ani thu asoya in rem na kong an zo lai ti buai tura Russia in dot apwa chop ani thu asoi thungani in do lai chuan thudik athima saber thin kan ti kha a eng jok nge dikang tero riat thiam har hle athil thleng hian Russia le Ukraine in kara in rem na tura malak na ati buai hle theya Trump hian dar kar som ni pali chungin Putin a hi voi ni abeto a hemi ma chi hian Zelensky po Florida a alo kom to ani Trump chuan in rem na tura in biak na chu thil tam taka ma kan sona in rem na kan nai hle to tien soi ma se ram ri le mun thren khat chung changa ero har sat na khir tak tak ala thua soi heti lai hian Putin ai ro chuan asipai ta chu Ukraine chimlam Zaporozhye bial la factorin thua pe a Ukraine sipai te po Donbas biala tanga chuak vectorin aphut bokani Trump hian dar kar som ni pali chungin Putin hi voi ni zet abe man kan ti kha amain Ukraine President Zelensky amuto boka Trump hian indona ti top kan nai to hle ti ma se heng te hi an mutan ala ni me kani in rin ton lo na Trumpan Putinan min hril ati rual hian Russia lam hian khovel ma a Ukraine ti chezong le an ma ni Russia khongai thak zok anga lantir an tum nin thlir tu te chuan an ngai ve bokani Trump din mun Trump hian Ukraine hne na chau ni lo Russia hne na po in rem turanor atum ti amu thei chen na in thlenga be chu a hun lo hle ni atia Ukraine chu offensive lutuk lo turin a khil telani drone somkua pakhata be ya pu na kha Russia soidan chuan drone somkua pakhat te hi Moscow thanglam lataka Novgorod biala Putina chenna Valdai residence be turania Russia hian heng drone te hi an ka thak vek thu soi ma se Ukraine chuan oi chi poni lo an dot phu chople ani hi an ti tlat thunga achan chu Ukraine hian an ram chunga Russia be na be let na tan chau drone an man thu le ruai tu lian bik te chen na be hi an thil tum ani ngai lo thu an soi ve thunga drone hi kan ram chung Russia in an ron be awanga lo in ven nan chau kan mang an ti hi chu Ukraine po hian an soi dik bik chuang lawani Trumpan har sat na khir tak tak ati chu heng te hi ni ram in chu Putin hian Ukraine hne na an ram Donbas le Zaporozhye bial chua san vectorin ala phut tlata hei hi an buaina ni Ukraine hian NATO zom an la du renga Russia in aphal box silawa Trump hian heng in kar laklo tak hi rem atum hle ni he drone be na chung chang hian in rem na kong zo lai hi ati khotlai theya Russia in Ukraine hian in rem na an du tak tak lo kan hruai tu te thlengin min be an tum ti chuan lamata nan mang thei Trump tan po Russia le Ukraine in kara middleman ni a har sa zual sau donani Trump hian Ukraine hne na ral thuam pe kha tran pui reng ai chuan in rem na kong zo adu to zo kani Russia hian Ukraine chu NATO a alu a phalawa Trump hian he buaina hi achin fel sak theyangem ti chu khovelin an thlir thupani Trump le Putin a inkar hi ama ain na thazoka in biak na pon nei jing hle a ma se Putin a hian Ukraine ram thren khat Donbas le Zaporozhye hi lak atum tlat sia hei hi Tramatan po in rem na siam ti har satu ber ani me kani Trump hian president ani nuwa Ukraine tran puidan athak loka ral thuam pek top ain in rem na deal siam hi angai poimo zoka chuwang chu ni Ukrainian mun hatak be thei Tomahawk missile pek andila ma se Trump hian ala phal saklo achan chu Russia thinrim pal laka in vena in biak na ti buailo adu wangani Trump chuan Ukraine hi athona ral thuam peto lawa ba anga pek lone mo anulama an latlak le tur anga pek adua US sum tam tak Ukrainian aman pui reng hi du to lawani ral thuam hi Trump hian Putin anor na na panga indona hi iti top lawani chuan Ukraine hne na hian ral thuam thaper per ka pe ang tin avawlok bokani
tun nai December sang hi som ni panga hian Putinan asipai te chu Zaporozhia bial pumpui la turin thua pe a hei hi inrem na a umma a Ukraine ram atam thei ang ber la kan tumwanga ni Russia chuan Donbas Donetsk le Luhansk biala Ukraine sipai la chun te chu chuak vek turin na puta hemi bial hi Russia hian karam ti in na puang to ani Russia chuan an ram ria buffer zone siam adua chumi tur chuan ram alak belzel ani Trumpatan chuan Putinan ramlak belzel atum na hi alungphu tirang tu ania Putinan rammalak belzel chuan Trumpatan Ukraine inrem na siam turanor ati harsadona chutiang bokin Ukrainian ram an chan bel chuan inrem na siam an khe ve sau don boxi rampan indong na hidar kar som ni palia kati topang alo ti to kha abo zui mek zela ma se Putin a hian ram alak bel selawang hian akal sual pal theireng bokani NATO le European Union EU huai tu te hian indona ti to phi andu hle ni in nalanga ma se thil pahni ero lau thonan nei thunga Ukraine nol na Trump hian Ukraine chu an ram then khat Donbas le Crimea Russia nena petura anormai an hlawa Europe ram te chuan international border hi chakna force manga thak kan rem ti lo ti chu an din na nge tak alani Trump hian in rem na siam nan Ukraine chu NATO a alut theilawang ti alo tiam palang ti an hlawani ma se tun hnaya Trump hian kumsom le panga security guarantee US in Ukraine kumsom panga chung ven himna tur arwa man thuwa soi ve thungani Trump le Zelensky ten in rem na za asom kwa an siam to antia hian NATO ram te po antel ve a Ukraine chuan NATO a lalut ri lo ma se US UK France le Germany ten ral thuam le sipai manga ven himna tiam turin ruwa man nan siam mekani Zelensky chuan Europe ram te po he in rem na hian antel ve angai ti asoya chu Russia in rem na abo chiat le lo na ni NATO lam thlir dan chuan Russia hian in rem na siam a hnai ti a hiata wangin tuna ram kan chang china chau kan in remang ti a hlawa chu wangin Putin a hian in rem na ming zia main ram tam thei ang ber lak bel atumani NATO in a hlau ber chu Russia sipai te hi an chol lai lok ringotanga nakin loka Ukraine hi an ron beile ang ti hi an hlau pakhatani Europe huai tu te chuan Trump hian NATO member te hna an GDP atanga za apanga zet sipai lama mang turin anor boka hei hi Russia laka inven na tur liaw liawa ati ani NATO le Europe chuan Trump malak na hi chance thataka an ngaya ma se Ukraine chau norlovin Russia po norve turani ti hi an thupui berani anni enkar po hi akhir lemaya eng angin nge an buaina hi akal selang riat ani lova anin rem theilawani chuan indona na sa jok achuak lowang ti hi soi thei to lowani China chuan Taiwan hualin ni ni chung zet indona ral thuam tak nena sarkar sipai ral be zirna military drill anei chun som sela hemi chung hian Taiwan chu khovel nena inkalpo theilowa dancha blockade dante azir telani he sipai nun chan jirna hi Taiwan chevel tuipui le boruak zau taka nei ania tual chung huna jinglam dariat le tlailam daruk inkara ral thuam tak ka chua live fire nei ani China chuan tuipuya indona longlian destroyer thona bom thak thei bomber le sipai thatam tak a tho chuatira Taiwan sarkar chuan China thona za som thum le tuipui long som ni pahni vel an mu thuan soyani Taiwan Coast Guard te soidanin China chuan ral thuam man zirna mun drill zone sanga rocket pasari vel akap chuaka chung jinga then khat chu Taiwan tuipui chin territorial waters chunga atla ani anti he sipai nun chan zirna wang hian Taiwan tual chung thona thlok chuak tur voisom riat chuang thul ania khovel mundang nena in thun zomna thona za thum chuang an khailak pha bokani China chuan he zirna hi Justice Mission 2025 ti en na wa achan ber chu kar masaloka
America in ral thuam dollar tluk le ding on som pakhat le point pakhat man Taiwan hena a hral wanga China lung ni lo phubalak na pakhat anga yani Taiwan President Lai Ching-te sarkar le khovel mundanga Taiwan in lak ran du tu te vau khan na ni bok sipai lama mi thiam ten an soidanin China hian he sipai non chan zirna mang hian Taiwan chu Japan le US ten ral thuam le eibar pe theilo tura dan cha dan azirna ani antia Al Jazeera reporter ten an soidanin Taiwan le China inkar hian in biak rem na ain in beina conflict lam an nai to hlea China in justice hammer dikna tu bau ti hiala poster asiam te hian thil ati kholo zual theiani anti China le Taiwan inkar din hun hiaral thi hlea ma se in beina in dona tak tak atheng halang em ti hi khovel mithiam te in yalna berani USian Taiwan hi ral thuam tam taka pe a China ina beani chuan US ain rol angai dona China tan chuan superpower pahni in bei chu thil hupur om tak aniang khovel pumpui computer chip semiconductor za asom ko chuang hi Taiwan hian asiam ania in dona chua chuan China economy po acheve vek dona hei hi China hian angai ngamangem ti po riat thiam har takani China hian Taiwan tuipui nai taka rocket le thona atir jing le a ti pal thila an kap suale mo an in ti fu emoni chuan in dona lian jok a thleng thut thei reng ani China hian direct a beilovin Taiwan hi tuipui le borua ka tanga khar khip blockade atum mel zoka chutiang ani chuan Taiwan chuan in beina bul atan masaka nga yang tuna hian China hian in dona tak tak ain gray zone warfare amang na sa zoka hei hi chu ral thuam nena in be chuang silo ma se vaureng an ram borua ka thona valu pui fo le cyber attack manga ti mang an rang hi ani Taiwan sipai le mi pui te ti retheya an tha ti chau atumani tundin muna chuan in dona thleng thut tur ain in norton na le in vauton na satak athleng reng ri don ani ma se China President Xi Jinping hian kumsang ni som ni pasari emo kumsang ni som thum ma hian Taiwan hi laklet ngai atum thu asoi fo wangin nakin loka indona chua thut na tur spark mei cher a in chi eng ren to an ngai ani country thau angin India hi indo du lo than om te ti buai te le buai na siam zonga che du lo ram mania democracy ram mani angin khoi ram po hi a bet thavek maya buai na tok indo anom poin atulam ve ve ma tran lam po nei lova hai mai thin ani chuti rual chuan India hian thren om ma nei fu lo hle maya kan mel ma kung hlun China an oma Pakistan an lo ni bok India thian tha Bangladesh ala ni se Sheikh Hasina ber pai thak ani ta ka wangin an ram hruai lai lok tura an ruat Muhammad Yanu Sala India do tat tu aloni bok nen India point ral thuam lama tan ala thar hle maya India hi ral thuam lama po alo duai lo hle maya India hian December ni som ni pakwa sang ni som ni panga khan Odisha a Chandipura Pinaka long range guided rocket LRGR 120 anti chu lo ting takin avoi khatna maiden flight test lo ting takin aneyani he rocket hi kilometer za som ni alla ka phak tura siamania he te sa hian he RNC aka phak tok chi ani textbook precision anti angin a target dik takin na fu a tho lai hian in flight maneuver anti ngil taka thok ringot lovin a tho koi vel dan po du thu sam ang vekin a thok ani Pinaka system danglam na launcher in ang tun ma chuan Pinaka kan nei te hian kilometer som li le kilometer som sari panga vel chau aka phak thina ma se he kilometer za som ni ka phak rocket thar hi launcher pangai in service launcher atang point aka chuwa theya kap chuak tura manrua thak danglam chiam ngai lovin all sam zokin aka chuwa thei to dorani guided rocket he rocket hi akal na tur mun hriatir guided thei ani awangin mun hlataka tang point target afudik accuracy hleni
he rocket hi DRDO hnuaia le phrang armament research and development establishment ARDE high energy material research laboratory HEMRL defense research and development laboratory DRDL research center imarat RCI te thokhovinan siamani defense minister Rajnath Singh chuan he rocket thar hi game changer ti en na soya India sipai te tan mun hla tak le dik tak long range precision strike ka na ral thuam thatak ani don ba ka ramdanga tanga ral thuam lak bu ngai lo indigenously develop ani awangin India tan hlotin na liao ani he test an nei ni chi hian defense acquisition council DAC chuan he rocket hi Indian army te manturin laklu induction phalna alo pengal bokani pinaka hi warzon thuma then ania aka thuizong range ain thlau hle pinaka MK1 hi kilometer som level kap pha kania pinaka MK2 guided hi kilometer som sari pangavel kap phak nin pinaka LRGR 120 tuna an test thar per hi kilometer za som ni set kap phak anita ani pinaka system hi multi barrel rocket launcher MBRL ania aphur na bi clear theya hian rocket pariate mo som pahni emo voi khata aphur theyani rocket som pahni hi chikon somli pali chung chawin akap chuak vek theya mun rang target rang po voi khata akap thei bokani guided rocket ani na chan he rocket thar LRGR 120 hi atho line atho dan kong asiam rem theyani navigation system satellite le manrodang mangin akal na tur kong a the theya amor no santia hian thlimanga akal na herkwal thei kanarch anti a oma hei hian target kha kilometer za som ni atla ni ma se fu lo pal omia lovin akap dikchat accurate theyani pinaka hi India in asiam chua indigenous ani awangin ramdang inan otle a India hian Armenia ram nena pinaka system hi alo khal to a khove ramdang te point lak lu ve antum me kani American ho HIMARS system nen hian ain tuk tok thei turangai ani engwanga Chandipura kher test thin nge anni Odisha a Chandipur hi integrated test range ITR poimo tak ania achan chu tuipui Bay of Bengal naya rocket anka chua hian micheng omlo nalam tuipuya atlak thina wangin ahim hle radar le camera thatak tak ka oma rocket thodan kha chiang takin an thi thlai an track thei vek bok kani